Dinamput na rin taga-mayor's office ning syudad ning Angeles deng alo sa 20 lalaki ang puang babaeng sisingot rugby king mismong kabalenan kabilang deng minor de edad. Delala mo naman deng anak edad 18 pababaking opisina ning Social Welfare and Development Office ning City Hall. Ay ning report ng Patricia Mamangon. Gelugad dereng miyembro ning Mayor's Office ng Ciudad Angeles, kayantabi rin taga City Social Welfare and Development Office ampong kapulisan, ing mismong town proper bang damputan, reng kilalang rugby boys. Pero elamo kinalakinan reng may aktuang sisingot rugby, pinalong ke babay na nampong menor de edad, adik na king may sabing solvent. Alos pumalaging babaeng iti niyang datang lareng taga LGU. Tegal de pareng pulis ing lalaking kayabe na niti. Aagad pinulandit inyang umpisan dalang damputan reti. Kinwadala naman reng menor de edad akakidang sisingot solvent kayabe reng aliwa pang lalaki. Tatambay la kanureti madalas kareng malapit establishmento king kabalenan. Agpangkang Jesus Kito, admin officer ning Angeles City. Partiya kanu iti king clearing operation lalo pat malawot na posibleng sangkot la kanureng rugby boys kareng tuki-tuking insidente ning snatching king palengke. Ng mga kabataan na to na kaya nagiging wild yung mga bata sa pagra-rugby nila. Doon sana yung ma-idea natin yung dalawang babae na to. At sagitin natin yung mga bata kawawa naman. Midala na laman king kustodiya ning CSWDO, reng mera ka pa menor de edad. At sula king alusad ang pulo reng dinamput na rin taga City Hall at makasadya pang tokyan ing may sabing operasyon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.